hemso kelong dun dia tum hemso kacuhang. Dwarbaguri lakhaing koi ratrok ke parlo rong te ke longki rongpi aradatum lang kijun kisung. Longkiri abirta pen nili sami abiri kropi non birtang ton pen arjuponik tha. Dudun ke hemtun mesente pusi majok a hemtun atumta matharinti lason si ingkoi ratrok number Dwarbaguri FAC constituency angkang pi Dator police station ke parlo longchap nokbi teron arong amikar jiren teron achor nilima tok bipiatu mapanta batay lo hemso adim along amat foto katuli sitami longdun delang kuta pherangke karjohut chithandun lasi an eom ke cho apanta kasik saklo lasi hem kachikim chi apanta thang ta avedetlo pusi ning ripon lasi local MAC mate Karbianglong Autonomous Council Forest Board Chairman Richard Tokbiapan hemso nang pivek tha pusi chuning ripon rongjang pongpen Robinson Timung inglong kiri abirta tangte hemso long dun iglo manali long dun ig lang di la puson hemso nang piji punang tum hanang cak dulu ma Dudung, tanon puta long dun ig. dan alimen kente Midi men ke lima tau bipiti te nali tum kidu kisung gela hemso nang pinang pupu yalo kedi Oh, kana itu. Itu nak pi vek nak tu pulu. non kita long dun dipin lah Tang ni di sana yang tak tu thai abi. tangte nali tum sok sang doma Sok sang ta abi. sang ta di kacong dat lok lu Chong dat long dun. hem anta chikim teke dalu pu yalo Kita yang tak yang tak tu thai ka abi. Dia ke chong dat. Nak pi long dun di tengke. te dak arong ke pi arong iglo ne ho Dah ke long cap. song chap di nang li tum pan yong si hemso nang lipi libun te nang li tum uthot mo kithe ke ding num hatang li tum chirap chitodun pupu yalbo Dator police station ke parlo rong teke longki rongpi aradatum lang kijun kisung pherangke athengno nangka chethan duna tengke nelitum kaike ta langbung KRC kaike ta kijunang lapen ke kedam tang aningkan ringwell ki hut adim foto nang othailo lapen nang piwek po nang hut piwek po pusi nang thante kang sitame ningkan hini an pleng erlo sitame pini arni anta thangnat alam theta arjulongle RJ anta theklongle lasi nelitum inglong arata karbi binong lasi nanglang pangkreve abangke chokche lapen Dator PCC ke claim abang puatumta wangsi kiduk kelak kisung alam nang tarlip nangji athe election ahut nang bai chotke chokche lasi nelitum arata phanta na injin so nangji lapen nelitum ningche thesi MAC election ahuta pahai dunlo lasi forest board chairman MAC Richard Tokbiapan chuning rilo kijun alang mesen pen nang PG aphan ringwell nang hut pivek tha election aprang nang pivek nang po nang pipe pulote non ke wangji MAC kilika hutke matha chikirla nang kokpo puta pherang kya thengno nang chethandun tarapung penning metimung inglong kiri abirta tum ke pie nade pini nang li bikhe koi
Perang kita umpan kehang alam te nali kopi alam te labi kekoi nala temu kehang labang solam te tanita. Nili tumpini akanang sot karangke acompan kapasung bengke panang kok ya dim dia sabara be pini posti anutin nitumarong MEC Thuripura ma MP Thuripura MLA Thuripura labang sohut akan bata sohut nilitum han nang nangati takang kela hello nang litum kopi se akan nang ton ma akan sung ma asolam nitum hanang pulo jenitum non mar akan sung akan boy kela hello ta nitum jo nanat arlo anyom ti lang jo kacutuk bor I along with thali bor easy nitum gedun angin nanar ho orang dia lang lok sini tung gedun apa sih nang tum lang gedun dia sabar banang nitum ni pivek tu ku alam sini di kamera lepen ta alam macam ni lo Kelam tang na to umpan te labang so ringwell lapeng kaprek te menato umpan sorkar pena pipelang ma. oh ni tu apa nak pena tu lah non rat tu pelo lah pen injir tum dah dolo pun dia alam tum hata ajuta me